Najposećeniji ski centar u Srbiji svoje najveće lepote otkriva tek kada sneg okopni. Ovom konstatacijom ne dovodimo u pitanje snežnu magiju i lepotu Kopaonika tokom zime, već samo skrećemo pažnju ljubiteljima zimskih sportova da sneg sakriva ono najlepše na ovoj planini. Sa skoro 200 sunčanih dana godišnje, Kopaonik zaslužuje svoje drugo ime Sunčana planina. Zbog svojih prirodnih vrednosti i veličanstvene lepote prirode, Kopaonik je 1981. godine proglašen za nacionalni park koji obuhvata površinu od 11.810 hektara i po broju endemičnih vrsta predstavlja jedan od najznačajnijih centara biodiverziteta endemične flore Srbije. Kada su seljaci pre skoro 2 veka doveli naučnika i putopisca Feliksa Kanica na ovo mesto, rekli su mu: "Eto, gospodine, sa ovog mesta se vidi ceo svet." Nebeske stolice stvarno odaju takav utisak. Ime koje nose je potpuno adekvatno, a tako ih je nazvao čuveni vojvoda Živojin Mišić. Kogod da dođe ovde, ostane hipnotisan i ne želi da ode dalje. Na nadmorskoj visini od 1800 metara, nedaleko od Pančićevog vrha, se nalazi arheološki lokalitet koji je prva zvanično istražila arheolog Gordana Tošić iz Kraljevačkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. U narodnom predanju ovo mesto je nazvano Crkvina ili Crkva. Po predanju posvećeno je Svetom Prokopiju, zaštitniku rudara, što je bilo i logično, jer je ova planina u antičkom i srednjevekovnim izvorima nazvana Srebrna, bila poznata još tada po rudnom potencijalu. Crkva je datirana u 5. ili 6. vek. Poseban značaj ovom lokalitetu daje podni mozaik sa geometrijskim izomorfnim motivima, karakterističnim baš za taj period, a kao kruna svega, u jednom njegovom polju slika pauna, hrišćanskog simbola vaskrsenja. Gordana Tošić utvrdila je nepobitno, na osnovu nađenih fragmenata živopisa, da je ta bazilika bila oslikana freskama. Nebeske stolice su arheološki lokalitet koji se nalazi na najvišoj koti u Srbiji. Svi koji su bili na Kopaoniku i tekako znaju za Karaman, Jaram, Gobelju i druge toponime, ali malo njih zna njihovo značenje. Karaman, ova reč turskog je porekla i označava psa ili konja crne dlake. Takođe postoji i grad u Turskoj koji se zove upravo tako. Karaman, veliki i mali Karaman su istovremeno i antroponimski oronimi, što je grčka reč koja znači planina. Pored svega toga, to je i naziv jedne od starih turskih država, koja je upravo ovako nazvana po imenu Seldžuškog poglavice Karamana. Jaram, u prevodu deo volovske zaprege, drvena naprava za prezanje volova. Gobelja označava naplatak, felnu, tačnije drveni deo točka. Rtanj, veštačko ili neprirodno, potiče od latinske reči artan.
Jankove bare prostiru se na oko 103 hektara površine. Osnovnu vrednost ovog rezervata predstavljaju tresavske zajednice, osetljivi i retki ekosistemi. Ovo je jedan od rezervata diverziteta na Kopaoniku, posebno za predstavnike vodozemaca i gmizavaca, ali i za faunu ptica i insekata. Prvi dan našeg putešestvija završavamo na jednom prelepom izletištu neobičnog naziva, Đorov most. Izletištem prolazi reka također neobičnog naziva Samokovka. Prema narodnom predanju veruje se da je na toku reke Samokovke postojala mašina koja je izdvajala zlato i gvožđe iz rude pomoću snage vode. Kako je po legendi mašina neprestalno kovala, tako je i reka dobila naziv Samokovka. Nekoliko bitnih lekovitih banja se nalazi na Kopaoničkom masivu, a najpoznatije su Jošanička banja, gdje temperatura vode dostiže 78 Celzijusa, Lukovska banja i Kuršumlijska banja. Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji. Pruža se od severozapada ka jugoistoku oko 75 km, dosežući u srednjem delu širinu od oko 40 km. Najviši deo je prostrana površ ravni Kopaonik, oko koje se diže suvo rudište sa Pančićevim vrhom koji je visok 2017 metara nadmorske visine, na kome je i Pančićev mauzolej, pa onda Karaman sa 1934 metara nadmorske visine, Gobelja sa 1834 metara, kao i neki drugi vrhovi. Kopaonik je dobio takvo ime zbog rudnih bogatstava. Ovdje se ruda kopa od najstarijih vremena. Dominiraju rude gvožđa, olova i cinka, ali i srebra i zlata. Od retkih minerala ovdje se mogu naći i volastonit, fluorit i azbest. Sa visinom kaskada od 71 metra Jelovarnik predstavlja jedan od najviših vodopada u Srbiji. Nalazi se u podnožju Kopaonika u oblasti Jelovarnik, po kojoj je i dobio ime u okviru Nacionalnog parka Kopaonik. Skriven je u šumi na 1116 metara nadmorske visine i ima 3 kaskade.
Lokalna legenda kaže da jelovanik ima moć da spoji srca zaljubljenih. Ako devojka odvede svog mladića do vodopada, on će joj se uskoro zavetovati na večnu ljubav.